Kang izin maning bae. Ya, kaget ayo tangi. Gimana dijoget di ora? Rena kan ora dijoget ibu. Sama Azira. Ibu Yuyun. Tidak kayu manis. Mama Rangga. Ditebak dituru berarti enak kan ya mau ditebak itu ya. Iya. Iya, mantan majikan. Dudu saking kula rebut cinta wong sejen, tapi senyatane ora bisa kelakale. Umpama cinta mah bisa dicegah, sing gawe kula ora berdaya. Bahkan depan gua ada bisik-bisik, mah belenak lo bisik-bisikan.